асади ҷавонеро баъд аз 20 сол аз қабр берун бароварданд. муъҷиза ва қудрати худовандро бинед, ки ба ин ҷасад чизе нашудааст ва ҳатто ки напусидааст. ассалому алайкум тамошобинони азиз ва ҳаводорони шабакаи корвони умр. дар лоиҳа ба ҷои қабристон роҳи калон бояд шавад. ҳамаро ин хабар дар ҳайрат меоварад. аҳолии маҳалла хабар доданд, ки дар ин қабристон 20 сол мешавад, ки касеро дафн накарданд. майитҳо айни ҳол ба қабристони нав гузошта мешавад. ҳамин тавр онҳо аз ҷиҳатҳои динӣ фатво гирифтанд ва аз идораҳои давлат рухсат гирифта корро шурӯъ карданд. қабристон ба дигар ҷо мегузаронанд. ба қабрҳо дубора белу лапоткаро заданд ва устухонҳои марҳумҳоро оҳиста нақд карданд. дар ҳамин ҳолат як ҳодисае ҳамаро якбора дар ҳайрат гузошт. раиси маҳалла доду вой карда гуфт, ки шумо гуфта будед, дар ин қабристон зиёда аз 20 сол мешавад, ки касеро нагузоштаанд. пас ин чӣ ҳаст? гурков бошад мегуфт: раис, аз мурданам хабар дорам, аммо аз ин ҷасад не. яъне ки гурковҳо вақте қабреро боз карданд, ки ҷасади як ҷавонро диданд. гӯё дирӯз ба қабр гузошта шуда бошад. ҷасад солим ва ҳатто ки кафан ҳам напусида буд. гурковҳое ки ин ҳолатро диданд, даст ба кор намерафтанд. мардум ҳама дар ҳайрат афтода буданд. ҳамин вақт марди пиронсоле ба раиси деҳа гуфт: аввал рӯи маитро бинем, баъдан кӣ ва чӣ буданашро хоҳем фаҳмид. раис ҳам сухани ин пиронсолро тасдиқ карда гуфт: бале, шумо дуруст мегӯед. бояд бинем ва аз гурков хоҳиш кард, ки то рӯи маитро боз кунад. гуркове ки солҳо бо ин кор машғул шуда зиндагӣ мекунаду вақте дасташро бар сӯи мурда дароз мекард, дастонаш меларзид. чунон ки мегӯянд, мурдаҳо ҳайбате доранд. рост будааст. вақте рӯи маитро боз карданд, шахсоне ба дигар су менигарист ва дигарон бошад бар маит. ҳангоми кушодани чеҳраи маит ҳама дар ҷои худ шах шуданд ва мегуфтанд, ки субҳоналлоҳ, алҳамдулиллоҳ, ла илаҳаиллаллоҳ, аллоҳу акбар. ҷавоне ки мурдахоб буд, аз чеҳрааш нур медурахшид. дар ҳамин лаҳза ҳамон марди пиронсол гуфт: ин фарзанди фалонӣ ҳаст. агар зинда мебуд, 40 сол дошт. дар 20-солагиаш вафот карда буд. ҳамин тавр раис аз як ҷавон хоҳиш кард, то падари ин маитро биёрад ва чизе барояш дар ин бора нагӯяд. ҷавонҳо барои овардани падари маит рафтанд ва касоне ки дар он ҷо буданд, ҳама дар ҷои худ нишаста салавот ва истиғфор мегуфтанд, зеро қудрати худованд дар пеши чашмашон намоён буд. гуркове ки ҳамеша ҳамроҳаш сигор дошт, шарм кард аз сигоркашӣ ва сигоре ки дар паси гӯшаш меистод, ӯро оҳиста гирифту ғавҷида партовд, зеро қудрати худоро бо чашмаш дида истода буд. аз байн муддате гузашт, падари маитро оварданд. падар ки ҳангоме писарашро дид, хоб аст, тоқати гаштан накард. дар ҷояш нишаста доду вой гирья мекард ва мегуфт: шукронат Парвардигоро, умед надоштам, ки бо ин писарам намурда вомехӯрам. ту меҳрабон ҳастӣ, ту қудратмандӣ. ва назди ҷасади писараш омада, ӯро ба оғӯш гирифта зор зор мегирист. аз байн муддате гузашт, падар гуфт: гиред, дафн кунед. зиёд нигоҳ доштан гуноҳ аст. ва ҳамин тавр ҷасадро ба қабр гузоштанд. дар ҳаққаш оятҳои қуръон тиловат карда дуо карданд. аз падари маит пурсиданд, ки писарат чӣ кор мекард худованд чунин муъҷизаву ҳатто ҷасадашро напусондааст, чунин меҳрабониро нисбаташ кардааст. падар мегуфт: писарам ҳамеша дар тоати ибодати худованд буд. 5 вақт намозашро тарк намекард ва ҳатто ки намози шаб бисёр мехонд ва ҳамеша дар роҳи рост
میرفت. روح چپ را همیشه از خود حذر میکرد و همیشه در یاد خداوند بود. البته دوستان عزیز، هر آن بنده و هر آن شخصی که در یاد خداوند هست، خداوند او را هیچگاه فراموش نمی کند. می نویسد مؤلف: خدایا گذشتگان ما را رحمت و مغفرت بگردانی. خدایا بیماری هایی که در خاندان بستری هستند، در بیمارخانه ها خوابند، خدایا در دهنده هم ذات خودت است، شفا دهنده هم ذات خودت است. خدایا شفای کامل و شفای عاجل نصیب شان بگردانی. خدایا تا جمعه دیگر این جمعیت ما را صحت و سلامت نگه داری. خدایا تاجیکستان ما را آباد بگردانی. صلح، آسایشتگی، یکدیگر فهمی همیشه در این تاجیکستان ما برقرار و بردوام نگه داری. و سرور دولت و تمام آن بندگانی که امروز برای بهبودی این ملت تاجیک، برای بلند برداشتن شرف و قدر این ملت تاجیک امروز مهنت دارند، خدمت ها میکنند، خدایا همگی را از همه آفت ها در حفظ امانت نگه داری. خدایا امروز واعظانی که برای مردم موعظه میکنند، برای مردم سخن حق را میرسانند، خدایا از همه تهمت ها و آفت ها نگهشان داری. و دیگر پیشواهانی که امروز محراب دارند، مسجد دارند، خدایا آنها را غیرت، آنها را چنان شجاعت نصیب گردان که برای بندگان خدا حقیقت اسلام را بیان کنند. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. آمین و رب العالمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. صدق الله العظیم. جمعه های پیش اگر یادتان باشد، ما از منظره هایی که در روز قیامت رخ می دهد که این قصه قرآنی هست، این دادن نامه اعمال به دست راست و دادن نامه اعمال به دست چپ بود. و ما و شما از دادن نامه اعمال به دست راست خیلی وقتمان خوش شد و از پروردگارم خواهش و دعا کردیم که روز قیامت ما را از گروه آن شخصان گردان که کارنامه، نامه اعمالشان به دست راستشان داده شود. ما این از پروردگار خواهش کردیم، مسئلت کردیم و همیشه با دعا هستیم که خداوند ما را از گروه آن بندگان گرداند که نامه اعمالشان به دست راستشان داده شود. زیرا ما فهمیدیم که بعد از گرفتن نامه اعمال به دست راست ما را ملائکه ها بالای دست ها سوار میکنند و در داخل جنت گشاده میکنند. ما فهمیدیم که بعد گرفتن نامه اعمال و ینقلب الی اهله مسرورا شنیدیم. اینها را پیش حورهای جنتی برید، اینها را پیش کوشک‌ها و خیمه هایی که از همه ناز و ضیافت عبارتند، اینها را داخل کوشک‌ها و خیمه ها کنید. اینها را زمانی ما برخوردار می شویم که اگر الله ترحم کند و نامه اعمال را به دست راست دهد. و این چنین ما و شما درکدار شدیم که وقتی انسان نامه اعمال را با دست چپ میگیرد
و ما به سوی پروردگار از گرفتن نامه اعمال با دست چپ پناه بردیم و دعا کردیم که خدایا این بندگانت را از دادن نامه اعمال با دست چپ نگه بدار.